Beginilah cara kami mencari rezeki di desa dengan berjualan sayur keliling. Enggak cuma mencari rezeki, tapi kami juga belajar melayani. Jamu buatan 3.000 receh, Mbak. Jamune dapete ora? Anu jamune we. Jamune pinten? Buatan pas dodol niki pas anu. Niku sop-sopan. Nah niku bayem. Nih. Apa? Bayem. 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 Bayem jebol. Niku sop-sopan. Bakso. Niki bakso enten. Niki sop-sopan ya. Wah niku caku mangan anu. Oh, dereng. Niki wortel tok. Gatel lagi mari ya. Nggih, wortel tok. Oh, nggih. Seger-seger napa niki sop-sopan. Oh, loncang. Niki. Niku mawon. Nggih. Ambil parut enten mriki. Niki tahu putih enten. Jangan seger. Oh, jangan seger. Nggih, amit. Jika kalian menyukai perjuangan kecil namun berarti seperti ini, nggak ada salahnya dukung saluran kami dengan komentar, like, dan subscribe agar kami makin bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami, semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan serta kelancaran rezeki.
Kak, ora pengen jenang. Anu jenang enak lho, jenang susum lho. Win. Sanggup jenang ora? Mas Hari, ora kelang mama? Aro apa nih, Yan? Tempe? Ora? Lomboke 2.000 sebuntel lho. Asem rek. Tempe, Bos. Enek to. Gula anu kunir asem ki. Kur kunir asem. Iki suruh. Nanti kunir. Iki kunir. Sayur muas. Mae ora mae. Sayurnya. Nggo semono wae kan. Mbak, tahu. Tahu ya. Tak saking kita kan rumah, tak channel ke dhuwur anu. Arep piro? Lama ning ngomong. Aku kan tereng-terengan lah punya uang berapa bu? Nggak punya. Udah kan. Nggak punya bilang apa lagi nemu duit. Alhamdulillah. Batur rek mek kanton kan mudhe teh kayak awe ora kadang. Alhamdulillah ki. Alhamdulillah. Lali. Ngano. Piro Mbak? 10.000. Mil. Tempe iki. Piro iki? Bakal isian. Enak deh tempe. Siji loro. 2.000. Terus anu Jawa. Nah susu. Iki 3.000. Lah ndi? Baru setengah karo siji. Monggo. Apa meneh? Papat, telu, limo, karo terus ngasih itu setengah. Lah rencangnya pun do mangkat, Mbok. Oh. Tempe enten. Bakso enten bakso. Lombok. Oh, mine pun. Jamu enten jamu. Ambil parut nggih enten. Kerupuknya berapa? 2 aja. 2 aja. Milih sendiri yang mana Pak D? Yang senang yang angus-angus. Oh ya, siap. Ada yang Oke. 2.000 kan? Oh, 2000-an. 2 ya. Ye. Ini. Ini kurang serene Pak D. Oh iya. Sampai. Oh, lagi dianu wae Pak D. Enggak jatuh dipotong toh. Amat. Ini sama ini ya. Ya. Nih, 1.000 aja. Masih 1.000 apa sering kembalian. kembali aja. Iya. Itu juga boleh apa namanya? Apa? Lombok. Ini apa nih? Royco. Royco. Oke, siap. Tapi ada kembali. Pangan yo nek cepak yo tak pangan tak cepak yo ora. Yo Pak Ino. Bosku. Tempe ora? Kari jamu karo jenang susum.
Mbak Mulyana. Jamu, Bu. Kerene malah. Tarung ini. Wah, kantun tahu tempe. Jamu ngersake mboten. Nggih. Nami kawan ewu kalih napa melih? Jamune mboten. Mangke saged nggih sawu. Napa ambek parut enten? Sing mutuan nggih enten. Majine pati nggih lho. Yo ceritanya kayak gedene ra. Kok darane pamer ratusan iki. Iki jempol pamer nek iki. Dadi aku kok pamer. Gaweane. Iki ora enek tenan. Kok iso pecah kuwi? Ora enek ya, Mas. Tenan ya enek ngono kok. Ora enek iki kok 30. Siji loro. Mari terus. Kompetisi sampai masuk ke ngono karo iki. Oh. Mana ge? Ah, tempe bakal rese enak. Kok kari ngosok. Enak mbok nih. Iki kok enak. Piye carane? Tak pakai. Nah, ini nek anu semangat. Semangat. Jualan sampai mesti nyampe. Ya ngomong berapa nih? Aslinya aku di tengah itu. Susah. Kok susah nih kono ya? Mas Jogja ya. 5 menit ae tekan. Oh, 5 menit. Kan sudah kan kayak gitu udah kan ya. Kira gitu. Wah, mbok yo mesake nek sudah iki. Mbok mesake nek wis tak jajane oke ora dibate aku iki. Nek dibate ngono wae. Didel nek. Wah. Ora to. Sak pintere nek gatul ketemu gatul. Ya. Kon praji siji pange. Belum bae. Yang beli orang dia aja. Itu helm barang lagi mau. Helmku, apa enak helmannya? Anu, tidak pakai apa mau. Tambah mau. Bodolanku. Orang berdua sih kater semua. Tidak mesti kok kamu. Kita dulu mau dite apa Senang toh. Sing bakal wong praji. kae. Aku kira gelem jenang-jenang ngono. Senang Pak Biru. Untuk kuwi sik ora. Gimpun. Matur suwun. Nggih, mugi-mugi laris. Ya, amin. Sama Allah. Bahkan mungkin jenengan nggih berkah barokah Ibu. Amin. Amin. Ya kabel iki mau ora digawa sisan to, Bu.